Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai kan book chewa October ni ania tun tuma hian khovel ram rang hruaitu in mukhom te thurel kan ngai thadon ani khovel in climate change global warming an buai pui tak zeta UN COP26 in thei to padawan tum ithi nuwa mi ten an hriat rengnan che thingkung pakhat tal phun tumro nimina Glasgow khopui Scotland UK a UN buat saya khovel sikle sa danglam chaklu tuk tak mai climate change global warming chungchang soi hona COP26 UN climate change conference dia ramza somthum don kalkhom hruaitu te chuan thei topin khovel lumzual zel ti top tura thei top chua anrem ti tlang ta khovela boruak chia pe chuak turam lian zual China le Russia hruaitu President Xi Jinping le President Vladimir Putin tachu antel velowa Chinese President Xi Jinping hian video conference mangin thucha asoyang ti ania ma se athu soitur hi ziakin annuwa aperingot ani US Waisram Tedin World Bank le International Monetary Fund IMF epnana Brazil Russia India China le South Africa ramten BRICS di andin ramatangin Indian Prime Minister Narendra Modi chawatel BRICS ramte hi khovela boruak thalo za a somli zet ti chuak tu te anni khovela China chu boruak chia pe chuak tamber top polluting ram ni in India chu pathum na ani thung scientist te chuan kan chen na lei planet hi achunga cheng mi hringten thingle mau kan ti chereu na sat to awangin le industry din nana khol lian turu pui boruak thalo ti chuak thei man na sata wangin alum hot chho zual zela chu chuan khovel mun ranga chiat na rap thak tak khokheng tuilian vurtlang lian pui ke dar pui chim chin sang zel khi pui le kang mei sikle sa na sataka in thak danglam mi hring nun na ngong thei la extreme weather danger asiam pha a he khovel hi chiat na na sajok ma chon turin akal tir me kaniti in khovel chu ani tur aya na sajokin atilum hle to a 1.1 degree Celsius true Fahrenheit in atilum hle ani anti pre-industrial level a omle turin boruak thalo siam thei tur industry din lo terelin ramngo forest thia dar zel lo te rel andu ani COP26 chuan kumsang ni som panga a UN climate change program pakhat Paris agreement ti an siam bo chatu chu UN in natakin hrem ni ro seti te relin environmental global warming climate change satan US dollar tluk le ding on za fan thok khom dan tur te an relani Queen Elizabeth kumsom ko panga chuan COP26 a local khom khovel ram hruaitu te hna climate change do na chu naktu ka thang thar lo la zel tur te ta na nia politics pi alam thil ram hruaitu tha te ti turani ti in apasal thita Duke of Edinburgh Prince Philip thinlung chu environment hum hal du tu ania kumsang khat jakwa somruk pakwa dai to a hum hal adu sia asoi chuak to ani ati Indian Prime Minister Narendra Modi chuan India ram chuan boruak chia siam thei ti bona net zero carbon emission siam turin kumsang ni somsari atar ket ti soin UN Paris Accord angin India chuan ama in malak na anei don ani ati hetianga kumsang ni somsari dai atin zone hian khovel ramdang hruaitu te abara khai disappointment hle ni in AP News le Daily Mail te chuan anzia kani India ang thowa boruak chasiam chuak ramdang anglo takin India malak tumna chu thang khat lian voi ni donin atlai daya China ain kumsom zatin atlai bok chuti rualin India chuan industrial ramte ala phak lo na atilang ati thei ome Antonio Guterres UN Secretary General chuan ramza somthum chuang hruaitu kalkhom te chu leilung pianzia nature chu ek in toilet ang leka kan siamin chu chuan sikle sa chiat narap thak tak climate catastrophe a siamin mani than thuk takalai angin ate khina climate change global warming dona konga chak taka malak atul thu war takina soyani The Most Reverend Justin Webley of Archbishop of
Center Bureau chuan kumsang khat zakua somthum chawa Hitler anat ji te chet dan ang hiala climate change global warming chungchang alote khin chungchanga thu pha choin khovel sikle sa danglam chaklutuk tire tura malak atulati COP 26 yan kumsang ni somnga a khi chuan khovela boruak ti chezual thei thilte ti top turin zero net 2050 ti in malak ni se antia he COP 26 a hian US President Joe Biden British Prime Minister Boris Johnson le Germany Chancellor Angela Merkel te tellain khovela ram boruak nei chezual polluter President Putin President Xi Turkish President Erdogan Brazil President Jair Bolsonaro le adangte antel lauthung Boris Johnson British Prime Minister chuan khovel lung zual zel ti top ani lo chuan chiat narap thak tak siamna doomsday device kan siam ti in tunaram hruaitu te chu kumsom ruk chunglam kan ni fur to a tuna thang thar te ero chu khovel sikle sa danglam climate change na satakina ti chiata piangte ani ti in climate change global warming do tura ma chak takala turin asoma British hero James Bond ang dewa chiat na lo thleng tur ti top tu atanga yani ati Greta Thunberg ki climate activist te reu po Glasgow a kalin ama thlop tu tele global warming ve tu extinction rebellion and isolate Britain ti pol tenen COP 26 kalkhom hruaitu te chu chak tak mala turin an phuta COP 26 te na pona lung oilo na an entira Thunberg ki te reu chuan no more blah 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 tun hun hi chuan lam siam koi mai lowa chak tak mala khunani e kan hun local tur chu ngai ven hle te u take our future seriously ti in kut an beng durdurani US President Biden chuan Paris Accord sang ni som panga ti Putin thuai atul ti in nung tol zonga kal emo nung lama thut khomwan chi ani lo Paris Accord sang ni som panga ti Putin thuai ani lo chuan ra thalo zo ka chu zelani ati President Obama malak na sang ni som panga kuma sikle sa danglam chaklutuk do na tura UN malak na Paris Accord chu President Donald Trump khan du lovin buan thua tel sanin US achua puidaya demle soisela lo pha hleni kha Ursula von der Leyen EU Commission President chuan Europe khomwal pui chu boruak thalo ti tlem tura ma lam ha saber first net zero continent anni thu sain za a somnga panga jetin emission ti tlem kat ani to ti soin khomwal pui dang tele ram dang te chu chak taka global warming climate change thila mala ve turin angen United Nation malak na angin khovel ramza somthum chuang hruaitu kalkhom te chuan khovel ram ngo forest la nei tharam Brazil Colombia Indonesia Canada Russia Democratic Republic of Congo le adang te chu an ram ngo tha te humhal thale turin an be seya chuti rualin Brazil ang te chuan Amazon phai ko ma thing le mau tuklo ram ngo buan nel mun te chu development ma chuanin an wat chereu na sa hle to a Indonesia ram point oil palm chi nan ti in an ram ngo tha te chu an wat chereu na sa hle ani heng ram te hian khovela ram ngo tha za a somriat panga don an la neya square mile makta duai som pathum velan kolani joko weido do Indonesian president chuan Indonesia ram chu carbon rich nation ania thang thar lo omzel tur te tan ram ngo te chu hum hal an ni ang ati thingle mau te chuan mi hring te mamo boruak tha an pe chuaka mi hringin boruak chia kan thok chuate an lo ti thiang hlim thung thin ani Ivan Duque Colombian president chuan COP 26 malak na chu lo momatia an ramaram ngo te thiat dar lova hum hal tum ani ang ati Nigel Pavis climate advisor Paul CEO chuan Glasgow muna COP 26 omchu lo mom ti in kumsak ni som panga a Paris Accord siam to har sat na chin fel na turani ati thu noi neu Glasgow Scotland muna ni o tur COP 26 nei meka Sunday khan khovel ram hruai tu te za som thum chuang an kal khoma then khat chuan thlo na lian tak boruak thalo pe chuak thei chi man ain thlo na te deu private jet an mang nuala private jet somnga pani chuangin Glasgow an tumlu tani ma se Daily Mail chuan chung thlo na te chuan mi hring ta na boruak thalo
carbon dioxide ton sing khat le sang thum an pe chua kanga British mi pui sang khat zaruk don te kum khat boruak hip ati kholo thei donin asoi British Prime Minister Boris Johnson ber po in kar masa G20 summita Rome khopuya atel nuwa London atangin Glasgow chu private jet Titan Airways mangina kala Roma akal po in amanga nidanga chuan Royal Air Force thlona Voyager te amang thin US President Biden chuan Air Force One mangin achuan natur Marine One helicopter le achuan natur motor the Beast phurtu ama zui tu te chuan na SUV car neu nen thlona President's Fleet pali vela manga Air Force One thlona lian jet chuan carbon 2.2 million jet Europe ape ang ti ani COP26 atel ramza somthum chuang hruaitu te chuan kumsak ni somthuma chuan ramngo ti chareuna ti top vek andua khovela minute khat dan zela ramngo tha football field som ni pasari dai tur ti chiat ang ani anti ramngo forest chu mihring chuap lung ang ni in chu chuan khovela boruak tha mihring mamo mun thuma thena mun khat chu kumtin ape chuak ani Daily Mail chuan tunlaya thingphun warle hum halna thu puina ya malak na chikhat Beatrice Angel thingle mau tan van tir ko ni ro ti chu an thlo ple ani keini zofa te po hian kan ramngo thingle mau te i hum hal tlatang u